daw papagayam na imbag nga oras yu amin. Syakmanan ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Surat ni pagayam tayo alenlen saan na pudpud no anagan, tintay drama kanibasa. Ngam sakbay na kablawan tay pay da Ma'am Marie Maylan, Love Hurts, Nenita Forok, kani Melanie Jabarata. Kastoy man ti surat ni pagayam Lenlen. Dear manang biyanang, adamat kayat ko pa'y drama kan ka. Napasamak da ito'y idibalasang kami pa'y iti kasinsin ko anemia. Sana pudpudno anagan. Maisentro ngamin ti istoryak kan kwa na. Aday di na boyfriend na kat nagnaed, iti sumagmamanungal daw, iti balay da. Ngam kalpasan day ta, pimanaw kat saan na nagpakpakita. Rugyak ti agsalaysan. Inday, kuyugan na, ma'am. Ijay. Di balay da kasinsin mo, Mia, ah? Mapankagaro man niya. Ha? Kaya una, ha? Amo mga nabayagan na kursunada di kasinsin, mau. Ay na, agpakuyog ka pa'y lang. Kabailam day ta. Alam na ta, kung mabita lang. Ang mga noabugan na manan nakaslaman ako. Napipiano da ka, takabain na ka. Ay, ala, mabiit lang nga ron, andi. Itulog ka lang ang igi paraangan da, ah. Ha? Pumanawak matla adagos, ta ituloy ko tilablaba, ah. Biya, adda ni Anday, pasyaron nakakanaw. Agawid niyo, nanang. Apay nga, ikat awan mo't aramid manakaw. Kun awan mo't papanamsan ay, ah. Basta pagawidan yun. Amo na nga adan asawak, armanak pay lang. Asawa nga ibagbagam mo't. Balasang ka, anak kaw. Awan asawam. Tanabayagan a pinanawan na ka ni Roberto. Hanak nga pinanawan, nanang. Subli anak tumatlaang ni Roberto. Napanlang nagbakasyon. In promise na nga ikasarnak ni Roberto. Ay, anak kaw. Iso nga papanawon nyo man da diyang Andy. Ibagayo man nga di balasang terman na. Sikan at imang ibaga. Kasarita, Mia. Tadi matla pumanaw dayjay. No saan asikat makisarita kan kwa na. Malan, ingka kasarita na nakaw. Kasano ko mga adda asawam ka, balasang ka, Mia? Adda nga rod asawak ni Roberto. Aw, nabayagan na pinanawan na ka. Sa mong asawa day jay. Tadi kami nagkasar. Ang mga no dahil kasar na sa balay. Siyak lang day ayatan ni Roberto. Aw, Iso nga hang kaman nga agsasawit kasta. Padak sa madya asawak nga. ha? Sardangan ako nga paspasyaran ande. Tawan pag-asam kanyak. Diawan asawa na ti Sir Patam. Han nga siyak nga si aasawa. Apay nga ipilit mo tibagi mayan o di nakakayatan day. Nagado babalasang dito lugar tayo. Ngam day jay pay ami at inapilim. Kaya iso nga mo ti ayatag tatang. Nabayagan na crush ko ni Mia. Di nakakaroon kayat. Kaya na, JX na ngamin ti pagras-rason na. Ibagbaga na nga da asawa na kaawam may. Kay, anyat amam. Ang mga no na panla nagtrabaho iti sa bali ang lugar. Kaya na mga no ada komunikasyon da adwa. O ha? Awan? Imbaga tinana kanyak, amanipod pimanaw jagnagan iti Robertaw. Kaya saanan ang nagparparik na apulaos nga oray tiksla ko man. Anya, Isang nga anusang arman ni Mia. Tapat siya nga aklunan naktuloy jay. Mangan tayo nanang. Nakagawa akon. Anyat linutom amasida, anak kaw. Paksiw nga bangos. Diya paborito ni Roberto dato. Apay nga rod atan lumanan ta plato dito'y lamisaan nga ay, kat dudwa tamot dito'y balay. Katplato ni Roberto Anya, ay Mia anak ko aya, madadadail santi ulong gapo iti dayjay a Robertaw. Hey, agtugaw kayo kit din. Hang kayo nga sumanawid ta. Mangan tayon. Bye-bye anda ka di lang iti kayat kong aramidon. Han kayong mat nga mapapektaran iti aramidon. Sige, manganta nga rudo na nako. Ante, nasaysaya at siguro no ipa-check up yun ni Insan Mia iti doktor.
Takas na saanan anormal jar aramidan na. Wan nga rodlin lain ka anakan. Ipakita yu iti psychiatrist, ante. Naimbag ano kayat na. Kayat na, basta ay aywan yung ante. Sig ay padasag ano kayat na balasang kaw. Psychiatrist nga? Apay anyat pagkit-kitaan nyo kanyak, agbagtit. Ha, ay inisaan anak ko. Ngam na sa isa Hanyak man nga pagbalinan nga bagtit na nang. Limpyo tar aramidak. Awan matambo nga madi. Anya matikas tang aramidyo nga. Ay na anak ko, kasano mga amin kat nabayagan api manaw ni Roberto. Ngam panagriknam kat adapay la dito'y balay. Tatunggal manganta at dalata plato na nga uray awan mo't. Kano maturog ka at dalata tay pungan kan ulis na iti kamam. Kat, apay, bawal nga aramidan ti kasta. Anya nga kumatimadi. Nakayukit di tagpamintal. Madmad iti ugaliyo. Hang kayo nga makaawat. Mia, ipadawat mo dagito'y sapatos ni Roberto dito, anak ko. Tawan mo't lat mangusar. Wano ilako mo na isaw. Bye-bye anyo dahi ta. Usaran nanto na ag-awid. Ay na, di mo namnamaan ti panagawid na. Linipat na kanday siya, anak ko. Haan nga rod. Kanayon kunto pa nga matagtagainap nga nag-awid dito. Idi kwan kat nagkasar kami kano. Anya? Ay, nagado dagito'y asapatos. Kan nanginan sapay dagitaw. Apay no ilakaw. Ta sigurado nga ado ti mangayat ka dagitaw. Yumalangan dagita. Nana. Baka ila ko yung pakit di. Nekat pangipanamon ngay. Idulin ko dya kwarto. Pati dagito'y sinilas na. Idulin ko. Tapno at usaran na no ag-awid ito'y. Anya? Insan Mia, adda ipapaitid ni Andikan ka. Ha? Ni, anya data nga insan? Chocolate kan bang banglaw. Amo na kanu ngamin adi mo awatan. No iso timangtad kan ka. Iso asyak kanun at timangtad kan ka. Jak pagan ano data? Bagi mo na insan? Anya, ala para kan ka nga rod. At dapay nga rod nahagan mo dito'y nangikan na. Sinuratan na iti pentelpen. Tumia. Kunana. Jak awatan data. Ta sigurado nga agungat dya asawak no maamuan na nga ag-awawatak iti regalo ti sabali. Ay, apay ay akanayon mo abalik sanday ta asawa. Katawan mo't asawa minsan. Ada! Napanla ang nagtrabaho iti sa bali nga lugar. Tapno makaurnong iti pagkasaran me. Kat adda nga rod komunikasyon niya. Agte-text wano umawawad. Saan atabis eh? Kan madadadaalmat nga men dya cellphone na idi. Baka nadadaalan ay sungahan nga makatawag. Anya? Ayun gayam insan. Kasar ni Puldo ita. Inta makisala no rabi eh. Kayat ma? Da kayo ata babalasan kayo. Adayam at makisala nga ada asawa na. Baka agsilos dya asawa. Da kayo ata babalasan kayo. Kan baka sumangpot tata ni Roberto. Huibis nga men tadtakat. Tuna na nga agawid idi iti huibis. Kat baka tadta nga huibis. Anya? Ay na insan, mapantaki day. Dagasun ka no madamdama. Bareng adda maam-amum abaro ijay. Kano agkinayat kayo, di mayat. Diyak nga rod umay. Saan akon nga balasan kunak lang nga rodan. Dilay, ang tagsala. Si kamat, anday. Awan pa'y latukar agsalatan. Urayon pa'y nga agpatukar da. Gustong to, ano ang data ni Giteng nga? Amangan ngamin na maunaan da. Si ka talaga. Ay, sayang. Di mat ngamin imay ni kasingsin ko amiya. Ta iso ko mati isayang. Huwag nga raw. Itay pala birbiro ka nga maumay. Di mo makita. Ay na, di na kayat ti umay. Uray kasano ti pamay ak amang pilit kan kwa na. Talaga di na kayat. Malasa na balay. Tada ka mga mangisandikin ko, na. Uray, tagkakaingas kayo, may. Ala, napimpintas mat ni insan ko Napintas kayo, adwa. Agdo matipintas yung linlain. Bala, may kantay tagsala. Magagaran ako nagsala. Bala, sumuro ka kanya ka. Muna ikitang nga. Anya, uy, urayan na ka, ante. Ay sus, naglokon. Nakanan.
Naimbag nga oras mo line. Kuyugan naman, hindi balay da insan mo amiya. Anya, ala, sapay adda na ira na apapanak ita, ande. Inak itad ti order ti customer ko iti online. Ay, kunak ano awan papanam. Sayang. Pakiitid mo man lang arog kang kwa na daytoyin, nay. Ay, Nay, anyaman daytan, ande. regalo kanin sa mau. Tirno ang sandukin shorts. Nakita nga min na mahilig iti tirno kay. Iso nga ingatanga man. Nungay di naman awatan. Kaslagay chocolate idi nga ipapaitad mo. Di na inawat. Impadawat na kanyak. Iso akin kun ah. Kino di naman ang kaya di alam. Awang maproblema kanya, linling. At least sana masayang. Taada ka para salo. Kasano no di naman awatan dayta. Kat itad naman kanyak. Isublikan ka ah. No itid na kang kadi alaan. Sika mangusarin linlen. Ay, hangko nga pagan ano data linlen. Isublim ka na Andy. Ala nga minon insan. Awan magdakas na no agawat ka iti regalo. Ay, saan nga rod? Luyalak ngamin ka ni Roberto. Nawatak deta de, kaslalin ni putakon. Ay na, di ka mang namnama iti awan. Tanarigat ti mapaay insan. Sublian na ka rod ni Roberto. Amok nga sorpresa anak to dayjay. Kanayon ngamin nga matagtagainap ko nga nagsubli. Insan. Isu nga ibagam ka ni Andy tasardangan na kon nga regregaloan. Tanong masurunak, puurak amin nga itad na kanya. Naimbag nga oras mau linlen. Ni, ande. Sumra ka ah. Oh, anyaman ta imat mo. Para kinimiya akasinsin ko mananday ta. Kumaa? Amu mula di na awatan. Iso asikan ti pang tedak, linlen. Ha? Ala, apay ngay arigalwan na. Awatam ko linlen. Nagpintas day tabag. Alan, para kang kadayta. Ande. Nasaba ko nga minimiya di dalang ka. Iso ko mapang tedak iti dayta. Hanggang pinagsasawan na kiding. Pinabainan na. Anya. Ay, anyan day di akasinsin ko. Iso nagdiretso ako na dito'y balayaw. Linlen. Sayang, pa'y no sana mausar day tao. Awang magamin ni inang ko apang tedak ko ma. Ay, kat agihamanak nga ron. Ande. Ay, mairamramanak pa yan arigregaluam. Nakapanibid ka man nandito'y abay titawa, Mia. Anyat pampanunuta manakaw. Oh, Mia! Agsangit ka mo to, nanakaw. Kano nga ingata nga sumangpot ni Roberto. Ayanan ngay, abay nga hamatan nga agawid. Ay na anak ko, lipat mo ni Roberto. Tadi na kan pagan ano day tiyan. Ay, ayatan ni Roberto, nana. Saan apod no day ta? Tanupod nung ay ayatan na ka. Nabayag kuman asinubyan na ka. Ngam dandanin do atawan na pimanaw. Ngam saan ang nagparparik na apuluskan ka. Kanayon ko ngaron nga may tagtagainap. Nagsubli ka na ito'y balay. Tagtagainap laday ta, anak ko. Bunga la siguro ti kanayon apa nagpampanunot mo day ta. Nanang. Lipatom ki din anak ko. Nalabay, saan ani Roberto ti talaga parakan ka. Marik-riknak nga rod. At dalang iti asidag ni Roberto. Isu nga, masapak nga rumarno bigat. Inak man agra-round ijay town. Barbarang masabat ko ijay. Agyaman ak dito'y intad mo akik alin line. Awan anyaman na antay. Sigay agawi da nga rudan. Niinsan mo amiya ti umawawag. Hello anak kaw. Ayan maun. Addakan di balay. Ay paumaya ko nanak kaw. Awanak pa itabalay nanang. At dang ito'y town. Kanbak ni Roberto. Ha? Roberta? Ay agtal na kamiya. Di nakrabakan iti kasta. Ay, agpaso ti bagbaga. Nakitak ni Roberto ito'y town. Nabayag mat gayaman nga anda ito'y. Ang nignegosyo gayam ito'y. Anya? Kahit? Iawit ko ni Roberto no madamdam ay tabalay. Sige, bye. Ay, Jack amo no agpaiso di imbaga anak-anakan.
Nagkita da kanukin ni Roberto iti plaza. Mamemis ka unay, Roberto. Apay nga hangkang lamim maijabalay me. Kuha, Mia. Itatanalpastan nga nangan, agawit ta ijabalay Ando pa'y lang nagijaba dumichay. Sana mabalin, Mia. Ha? Apay ngay? Sorry no naglibakakan kay ti kalabas. Agam kinapudno na. Sigudan nga da pamilyak. Iswa, di kan sinublian iti balayaw. Anya? Nag-apa kami lang iti asawa iti nagyanak iti balayaw iti sumagmamanong aldaw. Iswa, sorry, wan. Anya? Isumat lang nga yung mga ka nagsubsoble. Uy, Mia. Iswa, lipatin na ko man. Tanabayagan alinipat ka. Apay nga linokloko na ka, Roberto. Apay nga. Awanan ba na dyan nga, Roberto? Manluloko. Inururay ko iti mano nga tao-tawan. Anak nga nagpaparam iti sa balik. Ninamnamak nga agsoble nga minal-alilaw ng lagayam. Kunak tumit ngamin kan ka iti kalabas, alipatam unan ako. Rumarak na lang. Naipapanam. Mabagtidak no dak iti balay nga agpapanunot. Iso nga rumwarak. Malangam di ka unay umadayo agawid ka matlada agaws. Wan, adalang mapangko ka sa rita. Lenlen. Alam mo, Stone Insan, di ka nagsangit. Sana balay, tasaan laan ni Roberto ti lalaki. Ado dita. Awagam man nga ron ni Andy. Ha? Apay ni Ande. Basta awagam. Paumayam ito balayo, insan. Sige na. Talagang umayday-jay dito eh. Naawan trabaho na ita, Mia. Undaway siguro paikit din Sige nga ron ta, Oraya. Nagsakit nga talaga ti barukong ko. Nuam mo kumagayam nga da asawa ni Roberto. Inaklon ko kumaidin ni Andy. Iso nga gusto no umay, tada ibagak ka niya na. Aklon na kuntayat na. Kaya't mo matlang ni Andy nga para kanya, kinsan. Ay, ikwa. Nasingpat-mat ni Andy. Nagagat pa nga baro. Iso nga haan nga naringat nga ayatan na. Nay! Dakaw! Nay! Ada ka magahan dito, Mia? Andy! Nay? Naibagtarimbaya ka. Ay, natataka lang manan nga makita. Gimwa po ka unayan. Apay nga nagsangsangit ka? Inalilaw nak ni Roberto. Isong aklunan ka, Andy. Si kagayam sa nga talaga ti Destiny. I love you too, Andy. Kwa! Kasanong ka? Adamo na kinaawatan di ka ni Linlin sa mount. Wan Insan. Nabayagan nga da nagkinaawatan eh. Kat pagsasaritaan mi inton bigat ti kalay sa amin. Apay nga katsak mati mo na ngayon naram mo, Andy. Apay nga kasta. Pasensya ka na. Ngayon na ibawin ka ni Linlin. Tisigo da pa nagayak ko kang ka. Iso nga suray. Apay nga kasta. Talaga ka di nga gasat ko ti mapapaay. Apay nga. Kasta unay apa nagsangit ti kasinsin ko, idinamwan na ada kamin ken ni Ande manang biyanang. Nagkasar kami nga rod ken ni Ande kat kabayatan ti panaglabas ti aldaw, iniinot metla na aklon ni Mia ti gasat na. Katita, adan 5 nga anak may ken ni Ande, kat nagtalinaad ti kinasingpet na nga asawa ken ama dagiti 5 nga anak may. Nakiasawa mo ni Mia kat adamot 2 nga anak da. Alakastan, to'y pagayam mo, Lenlen. Talaga nga awan makaibagawan no makaamoy ti agbalinaga sa titunggal maysa iti masakbayan. Adaw dagiti pasama kaditay namnamaan na dumtang. Alakit dawat ka asapay kuma. Tagnanayaw ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Kastamutan ti pamilya ti kasinsin mo ani Mia. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Lenlen. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring
Eli Palacio. Insurat wala inyor notes para iti script kan iti drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagnina kada kayo. Amen. Hello, naimbag nga oras yumanan papagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritaan ngayon tayo ba sa itawan ay drama, kat manipod ka ni pagayam tayo nga gusto, sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na, kablawan tayo pa ni Ma'am Marisa Mangalindan, kastamatan ni Immaculada Santos, kan ni pagayam Love Hurts. Kastiman, ti surat ni pagayam Agusto. Dear manang biyanang, kaya't kuman nga istoryaan ti stress ko, idin sang patanak ko tinobya na iti balay me. Maistresak, tanaka sweet da iti tunggal maysa. Nang runakat saan damot na teenager, ngam grabe ti kinalailo da. Kat oray sa dino tayanda, kas jay latta ti jarda. Kat syak ti mababain, gapoy ti kas jay nga style da. Rugyak nga rod, ti agsalaysa. Sige, agngangakan, darling, tasubuan ka. Ha? Sige, darling. Anya? Ala, nga ka ma, Jima. Nasubwang ka. Thank you, my darling. I love you. Nagbanglo ka. I love you tao, my darling Jima. Ay na, nakabangbanglo ka, may. Nagpintas ka niyo. Ay, hindi. Uray dito isangot, ipakanan ka, sinsinipit kayo. Di kaila mabay ni tikas na kararamidan yaw. Uray kumano awanak mo akasangsango yaw. Di tatakmat. Sweet kami nga raw. Imbis sa maragsakan kayo, ta sweet kami nga gasawa. Uwen gabi lugar yung mata. Sana dito isangot ipanganan. Sige, ituloy tante mangan, Alvin. Tagaan di asawa ni Alvin kabagis, Agustaw. Taga kabangi-bang nga ilay kabagays. Kano nga iti kasarda? Insang put na matan di nubya na iti balaya. Masuro na nga raw. Nagisangpot iti babae kawampay urnong na. Kanya usaran na nga agkasar. O magkwarta na. O matarakin na ababoy apartenda ko ma. Ay kat dagdagam nga agtrabaho tapno makaurnong iti pagkasarda. Ay nadagdagdag ka bagays. Ang nalpas ka nung tay kontrata ti busda. Aramidan da apasdak ijay ilay. Kat sumapol iti sabali at trabaho Jak amo iti day jay akaanakam ka bagays. Sadsadot na no daduma. Ay, nan, pautangan na man iti sardinas. Tawan masida di balay. Mabait lang nga raw kabagays. Darling, dumagas naman pa ita store. Agmerienda taman. Ay, sige, darling. Anya kaya mo ang merienda niya? Antik yakin istor dita. Yam amo ka kang kuha Ay, kastaya. Ay, anak ko, nagsakit man ang dato sa kak, Alvin, darling. Apay, ngay? Ay, nalaka nga ron nga mabanog no kasto nga magmag na. Ish. Umay ka nga rin at ba ang kalangin, darling? Ibuat ka man. Ay na. Nagmayat gayam ti mauba. Nagmayat ti Piliang. Da kayo magayam. Ay na, una yan. Inubambot ang tinubiyang baraw. Wanan tay ta, sweet kami ngamin nga gayan ayat. Di darling, bumabakan, may. Tagtugaw ka. Okay, darling. Ay, nabaw. Ay, wanan tay, iso ni Jima. Kaayan ayat ka. Ay, Jima. Iso ni anti nga Ilibira. Hello, auntie. Hello, mat. Balasang ka. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y lugar, may. Wana, auntie, ta ito yakon nga agiyan. Ha? Wanan tay, dito yung nga ni Jima. Agdun na kami akasagasawa. Ha? Apay, di kay pailag kasaraya. May mayat kumamot laeng agkasar kayo pa'y nga umuna, sakay to agdan na. Ay, antay, nagpautang ka mga rod, iti pagkasaram, may. Ako mangaming kwarta ni tatang. Ay nak, pangalaak ngay, iti pautang kaw kaanakan. Manumot lat maganganan siyak dito istor ko ngay. Umdas la paggatang ko iti para kusina may. Ay, kung ano ada may pautang niya. Ay, nga, pag meriendahan da ka mga rod, antay, tamabising ka, may.
Nagkasar di ta ka Aruba. Apay di kayo may albain. Intay makipangan, nagayap damay. Talaga nga umay kami, tatang. Ikuyog ko ni Jima. Intay nga rudeng taldawin. Kaintap no umuna tayo itipila. Ay, mabisina ko. Dato yan tiin na po, darling. Agnganga ka. Nga ka mo, daling. Ay na, kita-kitaan data dagiti tao ito kasaran. Bay ang ida. Umapal dala siguro, Isuakit kita, data. Itala siguro makakita na iti biri sweet nga gayan ayat. Ay, darling. Kiss man, nga. Ay, unay daytan. Uray dito'y kasaran kasta jaryaw. Ay di kay lamabain. Kaslanda kayon tinagkasar iti kasta nga itsurain yaw. Naglawa tatugaw, ngum sinaklot mo pa'y ni Jima. Ay na. Madagas na iti kasto nga itsura, mi tatang. Agayan ayat kami nga ron. Una, ngum na'y nagaduti tao dito'y. Nakay tikit kita inda. Nakaisum na paimot ako mitkita ka na kayo. Ay na. Maragsakan na siguro, Kay tadala makakita iti kasto'y kasweet nga gayan ayat. Ay, agawid kayon. Alayin yung takang kanin nyo. Tayo di balay ti panganan nyo. Napay ate yun atin ijan iti kasta lang ayaw. Sapay ko mga raw, tagtultuloy tekas di akin na sweet da albain kung tinubyan akabagais. Nalabas mo teraramitin da. Ay, siyak pa iti mapainaw. Ay na may mayat tikas di adyarda, ngamtay agap-apa da. Uray ko manutin ijar da. Ngam samay. Bakit lakay dan? Nasurukan at 30 titawin da. Ang ay naaputakas latin ijar ti style da. Ay nakabagais, adaya binakatan kun inubingan kun ayat. Agin inayat da nga raw. Pati panganan agsinsinubo da. Ay katalaga kasta gagangay na kabagais. Nalabos mo tikas di nga style dagi di nga gayan ayat. Silang akita. Apay manin aya. Anya manin ti pakasikuram si ka Ariana. Da Alvin kan jay nobya na. Nakasusweet da. Bakit kan lakay na? Ngumkas jay paylati style da. Agasam, nakaluganak iday di kalman. Agin inarakop dakit din ijay jeep. Di dalagbain. Ay na, selos mo lang dayta. Amok mo't anabayagan a crush mo ni Alvin. Pagan ano kumamot day tao. Nagangdud. Saan nga digdigaw? Oy, in fairness, managdigos itan. Manipod na agdaan iti nobya. Agpapukis pa yan. Kan agbangbang lupa yan iti car freshener. Nagbanglong. Uray pay, jaklat tapagan ano day lalaki. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ay na, amamukan friend. Ay, andan na ka man mo. Tilay bagbagamot. Di uray agbaakak no ni Alvin ti maasawa. Ay, masurunak lang iti style day ginubya na. Ha? Kasla graraman an naadaan iti kaayan-ayat. Uray nagaduti tao. Aglinlin na ilo da. Di dala mabaeng. Ay, magang kayo Anyat kukuhan nyo nga yadwa. Na, agkinkinid day daki din. Hoy! Mangan kayon! Lumami isang titaraon. Kas kay lagin inarmanan. Untadang, kas tati kinaswi, may kinijima. Kas lagin inaram kami pala itiri na may titunggal maysa. Ay, jaka mo kada kayaw. Ay, nalabos mo daytan. Alag man latikan na ikaw tayo jay salas ti panganak. Ala, agkinkinid day kayo lata, aging kay kaya yaw. Asino diya kinuyog mo nga nakasyurpan, Alvin? Ay, ni Julia day, jay. Kanakan di asawa ni Ulitagdaw. Nairanala naggidang kami, naggapot di store. So, nagkuyog kami na. Anay kumay. Apay nga nagsibak ka. Apay nga mapapasama kang kajima. Gaputa siyaksikan na pintas. Kastaw na yan nga ragsak mo nga nakikuyog kanya na. Amok! Agayat kay tinadyang ababait na po daw, napintas kan seksi. Ay, saus. Kung barbar ka dami day, jay. Kadwami nga jam-jamming no daduma. Bakit ang diyata? Ay, anday ko manay. Ay, naglablabos ka. Sa po'y nagsakit ti si Pamaw. Babaero ka matgayam, Alvin. Diyak lang yung paggarop. Ay. Awang babae. Kano si kala, nubyak.
Apay ko mga biro kak pala iti sa balay. Kada kang ruday. Ag sinatakit din. Nay, sa nakastaan? Basta ag sinatan, agawid ako ni Jayan me. Tatang, ang pautangan daman iti pagplitek. Tasuruto ni Jima. Pimano kidin? Bayam no pumanaw. No di nan kayat, di mo ipilit na bagim kang kuana. Ay, nagpasugnod na dayay, tatang. Ay sinamon, naipon launay. Uray kumaano po nung ada babae, nga mawamay. Lambing na la kanya dayay. Ay na, sinapki din. Nagado ti babalasang dito lugar tayo. Mangkita kan, iti armam kadakwada. Sana dyan di mo unay am-am mo a babae. Ni Jima nga ruday ayata. Ay, masapul asuruto tinobyak. Taya aywak. Ang kurang la iti ayayo dayay, tatang. Ay, pangalami ti pagplitim nga. Ay, kay nabumulod ako ni Auntie Elvira. Adda di tabalay tinobya, Malvain. Saan na nagaway? Ay, nagpasyon tay. Ay, sige nga rutay na ayaban. Pagawid ako ni Gibalay. Apay, nagapakayaw. Ha? Ay, saan? Adala ba si Ilkyu may? Gagangay ti agayan ayat, ha? Adala tatay pinasognod kas jay. Ha? Ay, sigay, tayo na iyawi din tinobya kantay. Jima? Ay, Jima? Di ka matagtagari manipod si Mang Patali ti balay. Ay, kas ano kat jakmat la maurayan nga agkid daw ka iti sore. Gapo iti naramid mo. Apay, isang nga ta si katirumbang agkid daw iti pamakawan. Tabidot ti atap mau. Awang makinapod no ti pababasol mo kanya. Awang mababaik. Si kaati agsuri. Si kaatag sore. Nuwinay. Sorry nga ruday. Basta santang agsina. Sorry, Jima. Promise. Jakon makikuyog iti oray asino ang babae. Tapno awang pagsilsilosa. Nya. Ha? Rombang lang. Tano ulit ang payda jay. Talaga nga sinaan kan Alvin. Talaga kiti nga Jack Bulacan? Ano? Pati bakit patulang? Nana Elvira, makit-kitam ti makit-kitak. Kanagpaiso ma. Ah, dayjim akan Alvin ti adda di takalsada. Nagdadakaw nga mata. Asaw na nga pa ng kitang legs ni nanay sayang. Ay, sos, agapa padamanang. Wan nga ron, kanayon mo ti panagapada. Idida mo, kasta unay aswit da. Ako namlan sa andan nga agapa apulos. Ngamita, agsasarunumat ti panagapada. Wala kay Jayan. Ang kagsubsublet. Oo na yun nagitadwa. Pati di takalsada, agapada. Imbes nga ije balay dati pagapaan da. Talaga siguro akas ti ugali da anana. Tauray idi sweet da pailaang. Uray di takalkalsada. Agsinsin naklot da. Imbes nga ije balay da kumalaang ti paglin na iluan da. Kasmet la ita. Uray sa dino ditan a lugar. No kayat dati agapa. Mabalin lata. No kasta, inaldaw nga agapada, kabagays. Ay, huwag nga rin ka ba, Kex? Marang-rengak. Di na pailaka nga rin agsina. Anyan, idi damaw, arig nakutunundan gapo iti kinasweet da iti tunggal maysa. Apay, saan dan asway? Saanan atakanayon na mga agapang nga road, ay talaga ang makareng-reng da di balay. Sina di sina, ha? Sakit ti karkari ka mau. Apay ti ko ng pagtatak ko ng Jima. Ha? Kasta gayama. Sige, agsinatan. No umakmat lang ka na mon. Unatan na lalaki. Ibagbagam asak ti babaerong si kabagayam. Ay, agtal na ka. Awan ebidensyam. Diyak lang yung paggarup nga nag-alas na ugalin. Nalalas pa ti ugali ma, ha? Kung ano na ang makababae sa mic. Wan, agsinatan, ang dun. Ngita, kung namilan na bang luka, may. Uray mamin ano ka mga gigaws, nagangpap ka. Nakarkaro ka ha? Na, Di ka pagtututbras? pada talang. So, di ka man kundi dilaw si ka. Iwaragawag kung topay ti kinaampa mau. Gawa na. Da talaga yam. Agwin na ragawag ta, Alvin. Bukas tamit la ka na yaw ti panagapapayo, Alvin. Jima, nasaysayat no agsina kailangan. No siya kayat ko. Nakarkaro pa akayak ko, ah. Diyak pagan ano da ito, ababay. Alang nga ron, agsina kayon. Itulod mo ni Jima iti lugar dalbain. Isublem kadagiti dadakkel na. Mandiyak ngay. Ang gawit ang isiso. Bakit anin? Itultulog mo pa ilaan?
Jak agawid. Aging ka nga mo nga bayadan di utang mo kanya, Alvin. Utang nga ipagbagamit. Anda ka utang ko kang kan. Patadamat. Nalipatamayan di utang mo kanya, kaya di agar aram ka pa lang. 5,000 nga pisos da jay. Aging katatahan mo pa lang nga binabayadan. Wala, bayada mo, Alvin. Tapno malpasan ti amin. Palangay. O magkwarta. Nukas na nga ron, hanak pa nga agawawid. Aging ka nga di mo mabayadan di utang mo kanya. Ante, mabalin nga ito'y balayo pa lang ti pag-iyanak. Taurayak di bayad ni Alvin ni ti utang na kanyak. Ha? Nagsina kami nga minon. Anak pa nga agawid, taurayak di bayad na. Kwa. Promise, ante, tumulong nga kang trabaho ito'y balayo. Basta kasi anda ko makipagnadak pa lang kada kayo. Tano, makabayad ni Alvin, agawid akton. Ay, sige Okay lang, balasan ka. Amoyo day dyan nga ikskaw. Nagalas ti ugali na. Naturay day dyan babay. Kinagsadaw. Kaya saan la day ta? Amuyaw. Saan naman nagdigos day dyan babay? Ha? Nagangdaw da kayaw. Grabe. Ay, sus Alvin! No nagsina kayuan, huston, di mon sarsaritaan itiliklikudan na. Ada makarba nga amang iwaragawag iti kinatao na. Apay parit. Ayan. Wan ngam inayat mo idi. Uray kas kasano naginayat kayo sana ya. Idi aday ta. San itam? Agbabawi ka nakiayan-ayak kang kwana. Nagalas ti ugali na. Noan niya man timbagbagan ni Alvin na kada kayo, saan nga puno nagijay? Saan kayo kung mga basta mamati kanya na? Katno iso natin nagmaditi ugali na. Ugali na dagijay nga ibagbaga na. Iso tinahang dude, saan nga siyak? Dito pagtutut, bros. Mas dawak nga ro iti bagyak, no apay nga kinayat ko dahi nga tao, idi. Mangutang pa ya. Katno daw utang na kanyak nga hana nga binabayadan. Unay dayton nga style yung Jema. Idida mo, nakaswiswit kayo. Ngam itatanagsina kayon. Agpinpin na dakas kayo matan. Basol na matlang nga. Katno iso tinang erugrugi. Ay nano, di mon kayat ni Alvin, di kan sumanao. Agawid kan iti lugar yun. Saan anasaya at tikas tangar aramidin nyo. Respetuin nyo kumamot at itunggal maysa. Tadamat na saya at anapalabas yun. Ada nga ron matutang na kanyak. Iso nga hanak nga makapampanaw itoy. Apay aya nga man nakibiyang kamat nga babae ita. Ha? Urorayak ti bayad na. Sakto pumanaw. Madtoy, ti 5,000, Jima. Bayad akong ti utang ni Alvin kan ka, tapno makaawid kan iti lugar yaw. Tanay, saan na nasaya ti aramidin nyo iti anak ko. Agpimpinadakis kay mutin na dua. Madtoy, Ay, thank you tata. Sige nga ron, agawid akon. malah, aganad ka iti panagawid mo. Ay, Alvin! Bumangon ka dita! Apay ayatatang. Nakasapsaba. Bumangon ka! Tay karaduan di pagmula ni tinatang. Ha? Ang mula kay tinatang, tapno mabayadam di kwartak ngay bayad ko kini Jima. Apa iti ko nam libre day jay. Naglalay ngap. Day talag namnam ay tiyambo. Tatang. Ala, agmurmuray ka, masapa kang agtrabaho. Sana mo balin ti kasta nga style mo. Agtrabaho ano kay kaya mo. Ay, sana mabalain. Agsalo kag kaman tanay lumakay kan. Isagana am ti masakbayam. Di mo ipanamnama amin kanyak talakaya kaun. Kentap no makatulong kamot diti balay. Ala, bangon! Uwan tatang. Kunak no di nakdenggan ti anak ko ngam kaasina tinungpal nakmet aging ga anak kay patakderan iti bukod na abalay. Nangasawa maten kat adan duwa nga anak na. Kat ti pagyamanak nasingpet tinagbalin nga asawa na. Kat agtintinulong da nga agtrab-trabaho para iti pamilyada. Alakastan tuy pagayam mo Agusto. Nala, nasaya at mat, napintas tinagtungpalan ti anak mo. Talaga asa na maliklikan ti panagapa dagiti agpartner, no agpada dagitoy anang ato ti pride na. No awan agpakumbaba kadakwada. Iso at ibagsak na talaga asina.
Kat kasta tinapasamak iti anak mo, kan iti mo na anubya na. Angam sana balay, tapasit laangan tinapalabas dagijay. Ala papagayam, ditaan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni Pagayam Agusto. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose parity script, ti Pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo. Amen. Hello, papagayam! Kumusta kayo manan? Siyak manan ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di surat, ngayon tayo basa itakat manipod kan ni Pagayam tayo agudo, tintay idrama. Saan naapudpud no anagan. Ngamsak may na hello mampay ka ni Immaculada Santos, ni Susana Gander, Imelda Cabang, Leonora Bautista, kan manipod ka ni Love Hearts no Marisa Laron, happy birthday kanila kay na ani Noni Orpilia. Kan happy graduation, iti anak na ni Wilmalyn Orpilia. Kastiman ti surat ni Pagayam Gudo. Dear Manang Biyanang, barkadak ti manugang ko no may papan iti arak. Oray awan kwartamen, may remedyo latta ti panagbartek me, tado dagiti mangilibre kada kami. Rugyak nga rudan ti agsalaysa. At ni tatang yu dito, Rona. Ha? Ni, awan nanang. Nagkuyog da ka ni Karding Arimwar. Ay, sumrag kayo ah. Ay napanandag ay. Ada ka no darayan da aparte nanang. Ay, rabiin ngam awan da pay lang. Wan nga rod ah. Inawagak ni Karding itay ngam di namat maibaga no anya nga oras ti awid da. Ururayan na kanong amin ti desisyon ni tatang. Anyan dagijay atat tao. Di dan samot pampanunutan dagiti kabalay dang agdanda nagkadakwada. Ala, umyan kayon dito'y balay nanang. Uy, makaamumot tinjay amam no awanak asang putan na ijay balay. Masaduta kaw nga gaway. Beer house mo ti imayan tayo, tata. Uy, taagilibre ka no ti kumparek. Di unay. Tama nga no di untun ka ba ilang tagawi, tata? Tama ilak. Abay kumasaan. Dahito pa iti inuman nyo, mga pogi. Ha? Nek, agapay lang ti inuman mo yan, nangyag ka ba lang? Jay big time akong pare. Tinangibaon ka niya, sir. Thank you nga raw, ading lapsat. You're welcome. Anyat nagan mo? Gudo. Siyak ni Gudo. Saan asika? Dahito kadwam ti damdamagak no anyat nagan na. Kwa, siyak ni Karding. Karding gayam tinagan mo. Ay na, papidil man nga rod. Alay ko, tiping-ping ko ating, di mo pisalan. Suplado. Ay, siyak lang iti, pislam tiping-ping ka ating lapsat, ta saan nakasuplado? O sige, Saan? pagbigyan ka. Ay na. Kaya na. Anyamat day tarong pamuntata. Very oily. O sige, panawan kayo, May. Kasi kaswag dagiti daduma pa'y ang customer. Nagdadakalan na ito'y dua botelya nga arak ay nagdatata. Sagay sata ka, geng. Anya? Ay, jak ka ba ng tatang? Kit no good fortune dahi tamay sabot eh. Basta, ibusin ta. Ala, taga kiti. Ha? Ay, tatang. Aran, maminsa mo ilakas to. Sa mga karayaw. Hello! Ay, inang ko. Ay, may kanin ko daw. Di ka batay. Ay, at sino ka? Siyak ni Melissa. May isa nga unano. Uwan ba? Amo ka? Tabas ka kagaraw. Nakaturog matang tapugi akadwam. Uwan ka raw.
Nabarting kami na. Siyak, takin ko ko iti da ito'y apag-inuman. Na, Naawis tirik nak, ngay masidagkan ka. Gapo dita na silap atok-tok mo. Isa naging teresa kan ka. Kaskan ka ngamin, dagiti weakness ko, iti may sa lalaki. yay. Weakness ko, ti pultak. Ala! Balasa nga pa'y ngamin. Si Kangay. Kuka. Aguray ka man. Agpaiso ka dito magbagam. Kukwam na ito a beer house. Wen, ado ti negosyo. Ado ti kwarta. Mabiit lang, tairuar ko ti wallet ko. Tada ipakita kan ka. Daytoy. Kitaam to'y passbook ko. Nagdakilan ti karagat yung pasbook mo, madam. Saan apa nagpalastog? Ngam ado ti urnong ko, pultak. Gudo tinagan ko. Saan apultak, madam? Ay, sorry Sorry, Gudo. Ada ka din asawam. Kwa. Adda. Ngamsan kami ngagkasilid. Agduma ti silid mi adwa. Anya, mabalintag pa siya rin balayo. Wala, madam. Mabalayin. Yung di kagpadlaw sa asawa ka. Di mo ipadlaw akras nak. Ibagam aninong nakwat. Wala, day talagayam. Awan problema. Anya? Yawid yun ni Madam Melissa, tatang? Wen, kaipilit na si sumur kanya. Na inlove mo kanya akong karday. Anya? Kasano nga rutin ni Nana? Makamo di na. Pasurutak lata ni Madam Melissa. Taado ti kwarta na karday. Tatang, ay sus, kitaan nyo Taamangan no delikado taramidan nyo. Saan? Pagbigyak lata na. Ikuyog tangagawid ka din. Ngam igay balayaw di pangidirits to ang tarengwa na. Kaamangan no makadlaw ni nanang mo. Anya? Ay sana? Diyak kaya tatang. Amangan no agatap ni Rona kanyak. Anya? Malamala igay balay garudan. Kipapalan ni Madam Melissa. Itala sumangpet ka daw. Dua nga aldaw adi ka nagawid. Sino day taubeng akadwan? Kwa, anak ko iti bunyag ni Melissa. Anak ko iti bunyag. Isugay inanak ko iti bunyag, idi na iran lang awang ka iti. Hello, auntie. Kumusta? Nasaya at mat. Kahit natagpasyar. Iso nga, ingkuyog ko nga. Kaya nakakanumag am-am-am mo. Anya? Melissa, agmano ka kanya Antim Asofina? Waninong, agmano ak Auntie Sofina. Upanak man gudo. Esos, saan mabalin? Sa mga nung makita na tati asawak, Melissa? Adda ni bakit mo ikilikod ti balay nyo. Agsibsibog kadag itimula na asabsabong. Alan uban akong gudo. Kaya't ko ti agpaubakan ka. Libre ti inumam nga arak ijay beer house ko. Intay agsyat no malam. Kaya't mo. Ikaw na! Sige ron! Ubanak man nga rod gudo. Unga rin! Umay ka, Melissa! Nagmayat gayang ti mauba. Nang Rona no pultak ti mangubakan ka. Gudaw, nakita mo jay walis ka. Nagpaubakin ni Ninong ko, auntie. Agpampambarba to'y anak ko iti bunyag bakit? Kaya natagpauba.
Apay, manot tawon ni Melissa, gudaw. Ubing pay day jay bakag. Sa nga pulong sa aktawan na. Sa nga pulo nga, imposible Oray unano ni Melissa, nga madlaw nga addan edad na. Madlaw mo matiubing kan saan Ay na, ubing pay nga raw. Iso nga agpapaubba pay la kanyak. Bakit na itayon? Agin uubing siguro Kat no natanganan tirupa na. Mature, tirupa na. Iso akas jay bakag. Nagalas ti itsurain nyo itay. Inobam na jay babae. Ay na, kasla anak ko ni Melissa. Ta anak ko nga ro di tibor niyag. Ha? Di mo ko mapagimunan, di ubing. Agin uubing nga ta Ha? Ay na, unay ka na ya. Tila pag-imulang. Ninong, nasakit sa akak, Ninong. Ha? Asas, abay nga agpilay-pila ka. Ano ta sakam? Nasakit, Ninong. Anay Ay. ka, jak makapag na. Natudok ka na, ewan noon na. Apay, at darayo mamaw si Melissa. Ha? Awan, auntie. Ay, di nakawagan iti antay. Tauray basit ka. Madlaw nga dan edad mau. Addan kurat-rat tarupam. Ha? Sabi na, saan kumama ka sa ti panagsasaum Aba, anak, Ninong. Nasakit sa akak. Ay, di ka agpaugbay ti asawa. No nasakit ti sakam, agtugaw ka lang dita. Apay, ubing ka, akon di paubay ti asawa. Alala, umay ka Melissa, ta agtugaw ka dito yung sofa. Ta ilutik ti sakam, uwan. Uwan, Ninong. Hello, Tatang. Hello, Gardeng. Agrubat ka tayong tamarin agsak. Ha? Sapay akong kwartak, Tatang. Sak ti makamaw. Basta agrubat ka na. Sige nga, Rod, Tatang. Ni tatang Jack kinasarita mi ti cellphone, Kardeng. Wan, bakit? Nagawa awis. Mapan kami ka no, Ili. Anyad ko nyo, agbartag kayo manan. Saan? Income lamangan iti restaurant. Ilibre na ka no. Apay ngay asikalat awison na. Da kami ngay mat kaninanang. Ah? Ay, kwa. Itik outan da kayo tulaan, Rona. Ibagak yun ni Tatang. No kasta, nagkuyog manan ti asawam kan ti ama, manak ka. Una nang, inawis ni tatang ni Karding. Ilibre na kano matamangan ni Tirwar. Pat-pat mapandaki di manan aginom Ha? Kasla di kapayla na irwam kadagi jay adwa. Basta nagkuyog da, arak ti papananda, pat-pat ma restaurant. Wan nga rod Ni tatang mo ngamin, awisan na ni Karding. Jay kit di mat asawam di na pay amaw apagkadkadan mat di amam. Nanang, Inawis dalaang mapan matadagusan. aywan, nagawid ka din jay bisita ni tatang nga anak na itibunyag. Ay, jakam mo. Tadyak mo't ida nasang putanan ijay balay itay. Napanak la ijay istor. Ngam awan damot tan idinagawidak. Di da pa'y nagpakada. Ingkuyog da nga ta dya anak na itibunyag. Wen siguro tawan mo't ijay balay. Ngam amangan no ag sublimanan day jay. Tada pa'y mo't ladagiti kawas na ijay balay. Ngam imbasura ko. Ha? Masurunak iti day jay Melissa. Agpapaubaki dyan kin ni tatang mau. Aniya? Naimbag no saan nga agipulong ni Karding iti asawam, gudo. Saan? Biniling ka Melissa. Nasaya at nga rod. Ay nainlabak at talaga kan gudo. Kaano nga ngayatan na. Kaya't naklataya nga uray adan asawak Melissa. Sinaamon ni bakit mo tadatantiag din na. Anya? Ay, sana mabalin ng Melissa. Diyak magkaya nga agladi ni bakit ko Kaasi ba? Sapay adda sakit na iti puso. Ay, kukwak nga rodlatan ati umapapal. Sana bali? Ta kanayon kami nga umay dito yung house mo. Ay, sabagay. Oray di kan sumuraw di jay balay, what? Dito'y latan ti pagkitaan ta. Siyak ti umay dito. Amangan ngamin no makadlaw ti asawak. Okay,
Sikat ti matungpal ko do. Basta ibingayan nakmat iti oras mo Well, kanayunan may ti umay iti manugang ko dito. Sige, sana bali. Talibre ti inuman kan pulutan nyo dito Agyaman na, Melissa. Awan ang yaman na. Basta parakin ka. Ngamin, love na love ka, gudo. Tatang, nainlove sa mo to na yun ni Melissa kada kayo. May bayam amaing love ka rin. Tapno libre iti siya ta iti birhos na. Nagmayat nga ro tatang. Unlimited ti siya ta iyay. Pati pulutan ko na abaro. Un nga ro tatang. Basta di ka ipulpulong kininanang mo Tano ipulong na. Ibaga mo la asikat timbang isungsungsung kanya. Anya? Rona, ikam ka din ni Kardeng iti kwarta apagin inom na iti arak. Saan mo't nanang? Iso nga rod adya kikikan, tamok ti kinaurur na. Nga milibre mo alata ni tatang. Awan mo't kwarta ni tatang mo, jak mo't ikikan. Anya, nikit pangalalaan da nga iti pagsasyat da. Day tangarod ti pakas daawak. Tauray awan kwarta ti amam. Makasyat mo't lata. Agasam, minalam ti ipapanday jay ilay. Pasaray parbangunan no agawid. Wan nga rod Pati ni Karding, problema nga rod ti asawak. Tagpadadamutan nga kin ni tatang. Kari adinan ulitin tagbartag. Nga mawammatlat at matungtungpal na akarina. Ay na nagpadaan dan ay iti amam. Iso nga agsagana ka man, Rona. Tanurumwarda, surutan taida. Bumabakan, Melissa. Tanaktanganan tilupok amang saksaklot king ka. Sana kay ana umangag paspasaklot kan kagudo. Sika talaga. Nayunan nyo ti pulutan nyo. Tagpaluto ang iti special apulutan nyo. Karding, agsao ka mo nakaululi makadita. Awan mo ibagak, madam. Amukon. Kayat mo ti adda ka sarsarita na. Kayat mo ti adda mo't ka table na. Ay. Adda madam. Adda. Mabit laing kaya bakti kabsat ko. Ha? Kapsat mo? Ay, orasahan madam. Saan ako nga mangi table? Balasang dayjay akabsat ko. Napintas matlakas kanya. Sana, madam. Sana. Okay nga rod. Ano sam nga rod ti umapapal ka da kami kinigudo. Saan ka di gudo? Ay na. Agad ka lang agad kanyak. Melissa. Ipay. Sasama. Kona, tokay ka, nadamadi ang makasabak dito'y gudo. Bakit? Dito'y gayang tayuyang yung kinitatang Karding. Bakit? Na yan ti kasta lang ayo iti day ta babae. Anak mo iti bunyag kunkunam. Ngam babae mo't gayam. Nagkil na ti panangagak na kun ka. Bakit? Ni Melissa ti aking kuko iti day ti apaginuman. Saan ko babae? All bound! Nagamala, sigay. Itad kon ti wayawayam gudaw. Aramido mo ti kay kayat mo. Agsinatan, tapno na waya kayon iti day ta babae. Saan asufin na bakit? Di ka nagsasaw iti kasta. Sikat ay ayatay bakit? Ulbod ka mat gudo. Kunam asyak tay ayatem. Kunam asyak ti pilyam. Kunam asyak ti dunnaam. Kunam ano umakan iti agat bakit nga asawam. Ngam ita kasta ti bagam. Makitam ti kasta ngay bagbagam gudaw. Saan apo doon ita? Ket no idaw dawat na pay amabalo kumakanaon. Di ka mamagamit iti istola si Melissa. Saan atira pagbagam? Agpay sumet. Imbagampay anaang dod ti asawam. Saan nagdigdigos kunam. Ano? Saan apo doon ita bakit? Di na mo pataksin na sa asawa Melissa. Nakamot tayo.
Pinadakesnak ni Melissa ken ni Sofina nga asawak manang biyanang. Iso dandaninak sininaan ni Sofina. Naimbaglakit din tanayayok matlaeng kat impakitak ti panagbalbaliw ko. Iso nga inawat kan pinakawanak matlaeng. Alakastan, to'y pagayam mo, gudo. Narigat nga may dagdardarasudo sa kunada pagayam gudo. Sakbay nga giwayat tayo iti addang, panunutan tayo pa iti maminribo. Numayat nga tatibo nga nawon no saan. Tapno awan to ti pagbabawyan tayo iti udi na. Nala, itultuloy mo tagsingsingpat. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggan, ti pakasaritaan, ni pagayam gudo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Hi! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Syakmanan ni Manang Yabyanang, amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak apan nagbuybuyan yung itanga oras. Ti surat ngayon tayo drama itakat nagapo ka ni pagayam tayo naglingad, itinagan nga Abel. Ngam sakbay na, kablaawan tayo mampay, da Sir Jeffrey Agustin, Jasmine Pias, John Carmen, Denmark Mijana Jr., dita na Gillian La Union, ni Denver Lingayo ka ni Christine Santiago. Kastoy man ti surat ni pagayam Abel. Dear Manang Biyanang, naimbag nga oras mo. Agtawa na kitan iti nasuro ka 40 at dait surak iso nga dumat nagitag gusto kanya. Nga mabuta nga ka mga sawa, takabutang ko ti madaan iti responsibilidad. Iso nga imbes sa mga sawa ak, mangnubnob yalatan ti araramidat. Rogyak nga rudan ti agsalaysan. Nanang, kita nyo man, no bagay kumutlaan dito rilaw. Nay, ay nagpintasan tarilom, Abel. Nangalaam dita. Imposible a ginatang mo. Katawan mo't kwartam ako nam. Kanya, inregalo da. Asino, ni Graciano, biyam. Grasya nga. Kat mo bayagan nga imbreak ko ni Grasya, nanang. Ni Celia ko na yung mutla. Anya, kaano la idi nagkinaawatan kayo kini Gracia? Nagsina kayo. Awan, saan kami agkalaan, nanang? Saan nga agtumpong dagiti likes and dislikes me? Anya, ay kat nagsaritaan nyo anaimbag, di pa nagsinayaw. Di na nga rod kaya't asinaak. Ngam impilit ko, diyan nga rod kayatan. Ipilit na kitibagi na kanyaon. Aho! Pulos mo't Kita mata na eh. Kasta man tinaramid mo niti kalabas kadagiti nagbalinan, obyam. Mga sawa ka nga minan, Abel. Tapno makabukal kamot niti pamilyam. Awan dita sa asawa kanya nanang. May mayat no agnanayon a single. Tawan ti disturbo. Mga lakid din, iti jak kabagyan apakpakanak. Saan ay? Ay, sus. Umawag man nanda ito'y text kanyak. Asino dita ya? Di agkara text kanyak lakay nga agar-aram. I-block yung man dita na sino dita? Ay nanang, bagbagatan kayon. Agparong kayo kailangan. I-block yung man dita. Tadyak kaya't ngarman na kayo. Bakit kayo nanang? Agparong kayo kailangan? Diyak matagpapaaram ka, tanak ko. Ay, basta. I-block yung man dita. Malawanan. I-block ko to, Nabel. Sige nga raw, tayo nakmakitsinda na nakaw. Sayat mo, tarimwarang ni nanang. Tinasayat. Awagat mo tinisilya. Tapa umayak dito balay. Ala, darasing tumulang sila. Tapno awan makakita ka. Apay ayakas la di mo kaya't makita dakdag iti kaaruba yo. Pasid ngamin ang nagsiping ti dildila na kita karuba. Saan la adag iti dila dati siping? Pati dagiti matmatada. Nagsisiping da. Taday tala agsipsipot kararamidon da.
Anya? Silya, awan ni nanang ko. Iso ama aramid ta amin na kayat tali ti balay mi. Kwa. Ala, Silya, agitatan. Mabuto nga. Hindi lakal man ang nagkinaawatan ta, agkay datan. Ikit, anya ko ma. Ay na, di kan agpakpakipot Silya. Tasaan ka natin ijar. At dandan mo. Ha? Ay, sana, Silya. saan? Silya. Hindi na kumamat sulisugan. Akit, isungar nga inayapan ka dito'y balay. Mabuto nga. Amang ano panawan na kung noon da mapasama kiti nagbautan ta. Saan? Apay kumapanawan ka ngayon, mate. Ad dakit di akong pagtakin ka, ah. Alam sila, mayat kamutan, ah. Mapantay di sila ni nanang ko. Tanabang banglo di. Saan ngamin analablaban, di ulis yung pungan ko. Kababayin mo ting ka. Alam na sila. Diyak kayat. Basta diyak kayat. Hindi. Jacket ko na nga. Nagkirot mo, ti pa nangarakop na niya ako. Diyak kayat talaga. Diyak kayat. Pag hindi di, ito yung babae. Abel, apay anak kuso-kuso ti ap-ap jay kama. Ah. Dagitay do apungan ko. Natin nagday ti datar. Pati ulas natin nag-amen. Diyan ka mo na. Baka di pusa. Nangag ko ngaming agin-gin nantil itay dagitik pusa di kwartuyaw. Nangag mo gayam, ngam apaya di mo inaabog ngay. Baybayan nyo lakadi, ita na lang. Taagin nantil damang. Ngam kinusukuso da jay kama. Ngalam lang. Inak isimpan na lang. Tapno di kayong sumanao. Naimbag nga oras yun, nana. Siyak ni Celia. Tinobya ni Abel nga anak yun. Ay, si kagayam balasan ko. Sige, sobra ka. Agyaman ak nana. Ada ka din ni Abel? Ay, awan, balasan ko. Dinagas itay ti barkada na. Ay, jaka mo tinapananda. Imbreak na ngamin itay. Katawan matamo ka basol ko. Hindi awan pa'y napasamak ka na kami. Lab na kunay. Ngamidadan. Kaslanak matimbasuran. Anya, Lab na lab ko ti anak yun, nana. Isa pang asyo tabagbagaan nyo kuma. Ibagaya di naksinsinaan. ay, ayan ni Abel. Sige, takasaritak to, balasan ko. San gaya mo na lasin aw day Jaselya. Sumaimbrik ko na. Ay, di kalamasyan kan kwa na. Kasta una ya panagsangsangit na itay. Diyan nga rod kayatan. Apay, mapilit na kayo nana. Ay, maditikas na nga aramid ang anak ko. Saan abareng-bareng ni Ayat Abel? Di mo man pagay-ayaman dagiti babae. Mga asawa kakit din, tapno agtalnakan. Wahoo! Never in my life, Laita, nga asawa na lang. Girlfriend, pwede. Pero asawa, no, pwede. Anya, Namati matilo ka. In-text ko lang tayo love you. Sinong bata na matadago si tayo love you to. Ay, apot niya la. Na, sos. Umawagin. Hello, Crystalline. Hello, Abel. Sigurado ka iti-text mo kanya? Ay, ayatin na? Wala. Ay, ayatin ka mat, Abel. Ha? Basta di nakluk-luk ko na. Ay, saan? Abay, kumalukon ka. Sabay na ko, ma. Ay, kahit ka nga i-date, Crystalline. Awan mo't kami pang date ko kan ka. Naimbagkin ka ata dati trabaho. Agsusildo ka. Siyak nga standby. Sa dino ayati kayat mo apapanan, Abel. Siyak ti sagot. Ala, kababain sa amat, Crystalline. Tabayin ko, ma. Katagayan ayatan. Sige. Adaan mo ka pa pananta. Basta si Kati bahala iti magastos, Promise. Sige nga, Rod. Hotel mo't adagos ng timayan lang, Abel. Kat di tanto matlo ti turong na.
Ket, anyat plano mo nga iti relasyon ta. Kita, anya kumangay. Awan basta data periodo. Di ikasal. Ay na, saan nga uso day ta kasar-kasar? Nagadun tupay nga amok ang nagkakasar. Ngam nagsisina damot amin. Ket, isuda sa bali tamot Abel. Agpapadaming. Abel. Ngam no pilitan na kamang ikasarkan ka. Nasaysayat lang agawitan. Agsinatan mo kastamad lang. Ala, saan Inaklon ka lang arudan. Inayat kan, Abel. O sige, basta agtulag tangarod ha. Luad da mapasamak iti nagbuetan ta. Awan ka sara mapasamak. Ta sa anak pa'y ready, okay? Anya? Ni Kristalin dumawawag. Hello? Abel, aginawag mo ta. Agkasartan Ay sus, di mo't ada saritahan ta nga awan ka sara mapasamak. Sa anak pa nakasagana kung naklakarudan. Naawan ko arta. Da kami ti makaamu. Gastos minti amin. Ay saan? Imbagak lang arud kan nga awan plano ka mga asawa. Nobya, mabalin. Ngam no asawa, no pwede. Kasano akarodan? Masikuga kan. Ipasnay mo tulad ta. Kaya't da ka kano ang makasarita dagiti dadakkel ko. Iso nga umay ka dito'y balay. Ay, saan? Sige, tatapi aramidak. Bye! Nay, papa na mabayl. Apay ang nagdakkel tabag mo. Manang, inakagbakasyon ija balay ti insan ko. Anya, taapay akong di bakasyon ka. Pilitin laktumad ni Kristalin amang ikasargan ko, ana. Kadyak magnarudkat ti mga asawa. Gaputa masikugan, ikamat na mutan ti bagi na kanyak. At damat tulagan asaan kami nagkasar? Ay, unay kan ngawbing. Nagkuna ngamin asikugam. Kalpasan na itarayam. Diyak mo yung gagara ti mang siugin ko, ana nanang. Sige tanay, aldaw. Nood namang sabol kanyak. Ibagayaw ang nagtalawa ka. Adya akong agsubli dito yung balay, nanang. Sinsin, mag-awit ako na. Ne, apay, naumakan nga bakasyon insan, ha? O insan, ta nag-abroad ka nun ex-GF ko amang ikamkamat iti bagi na kanya kasinsin. Ah, ne, kunak man nung masikaw ka kasinsin, ha? Nalisan ka rin kasinsin? So nag-abroad na. Ay, kastaya. Kat di... Available ka man na insan, ha? Of course. Wala kasinsin. Mabaling mo na yun. Ane, kasinsin na. Oh. Palagipan ka laeng. Kita ba? Tama nga no, mabalasan ka iti kasta nga naramidam. Ay na kasinsin. Awan ti pagdanaga. Taawan kabsat ko a babae a mabalsan. Isong awan ti rumbang a pagdanaga kasinsin. Anya? Uray kasinsin la kuma a babae. Kat awan kasinsin. Tapasig tayo amin a lalaki nga kasinsin. Isong awan pagdanaga. Taawan to ti mabalsan kasinsin. Miranda, pimintas ka matalaga po di syudad. Saan ba't aabil? Amom, agayatakin ka, Miranda. Sabi ko mata, aklunan na. Ito data nga kinagwa po, mamawampay lang tinubyam aya. Awan, Miranda. Di uray agda magkakalagiti kakalugaran na. At dahil, nagsina kami. Aya, katagpa data nga rod abil. Uray siya katawampay lang boyfriend ko. Imbrek ko dyan sigod nga boyfriend ko ta. Inalilaw na kit din. Kuna na nga single kat duble mat gayam. Isungar ngagbagay ta, Miranda. Nga, aklunan ako na. Please. Amom lang nga rodan a playboy day nga Abel. Aklunam kay Dain Miranda. Ay takmat nga ron ni Abil, tatang. Ay so, sigurado sumarano ka man nagsangit no aklunam day siya lalaki. Ket no nagadun a babae, ti pinasangit na. No ngay agbalbalewan no siyak te pakirelasyonan na tatang. Ay, patpatseb, imposible na ita. Nailasagnan ti kastay nga ugali na. Basta love ko ni Abil. Awan makalapad iti panagayat ko kanya na. Isutara pa ap ko nga ron nga pakiasawan. Pakiasawaam nga. Di na nga ron kaya ti mga asawa.
Taday talaka no, mang nobya ti kayat nga aramiday. Katagbalbaliw to no ag-ayan ayat kamin. Hello, sino da itaw? Ay, sa daytoy, Adora, di pitong atatan ni Miranda. Oh, pitaw. Aping imawag ka, itaman pa'y. Ay, kaya't kila kamustain, Adora. Kat mayat lata Mayat lata ti biyag, pitaw. Mabalinta ka ti agsarak, ha? Ha? Ita agpasyar, sa tantumangan iti restaurant. Noo kiking ka. Ay, sige. Mabalen, pitaw. Ay, ayatin ka, Adora. Ha? Ala, apay akas tamatan ti bagbagang pitaw. Dakas ka day, agpadatan abalo. Awan ba't siguro dakas na, no agdato na king ka. Ay kwa. Lakay kan bakatan. Amaw, awan, tilin na kayan kan pinakatan kin ayat. Wan, gamsaan na kayat ti anak ko ang makiasawa. Tabakot ako. Ay, di ka madanagan. Kaya't dan tumatlaeng. Basta ilimit ta. Di may bagbagaking kwana. Tapno saan na taalapdan. Ay, pitong. O, anya. Kaya't nakadewin no saan. Ipagam-adagaw ti desisyon mo. Tapno amok ti aramiday. Ay, kwa. Ay, di nakmatapuraan. Bakit kan lakaitan? At pakipot ka pa ilaang may. Uwan ko na amaw na. No adarik ng kanya. Tapno datan. O anya. Kaya't nakadawin no saan. Ay, kwa. Ay, apay ngay akastoy. Kunak no tiba katakas kanya kat saanan amakilig. Ang adamot kaya marik nakakastoy. Ay, uwan. Kaya't kapitong. Ay, agyaman na ka. Tadi na ko na pinarigat, Adora. Basta, ilimod ta iti anak mo. Tadyak kaya't alapdan na ti relasyon ta. Nana, pumanulbos kayo man. Rumara ka na ka. Papanan nyo? Kit malay man. Ijay ili. Inaklagi strolling. Apo, nakabangbanglo kayo man. Naglabasit pa ita bibigyaw. Apay nagpapapintas ka Ay, awan. Ay, katgagangay na Dakas ay at agpapintas. Sige, mapana ko, nanak ko. Agluto kan tugaya man iti kanam tamang anak ton itirwar. Nini. Apakas Jenny na lang ko. Doon apa yan? Sapay kumata din naktulokwan, pitong. Ngamin ay ayatin ka una yun. Ay, dipinde. Anya depende. Awan. Ay, hitila may sausawag may. Anya nga tatiba gadagiti anak ta. Numaamuan dati ka at relasyon ta. Ay, kahit awan anya kumangay. Basta di ta kumanagsinsina. Diyak ka ba ulanon ti maisinakan ka, pitong. Wow. Nagpintas kin nagsiksiya talaga na ito ababaya. Ay na po. Nagpintas di tiladawan na. Asos. Nag-reply at ako si chat ko kan ko na. Ay na. Ayos kumagat mo itilo ka. Tinasayat. Reply ka dagos. Madlaw akayat nakmot na ito babae. Na. Ni Miranda tumawag. Apay man nga tanaya. Hello? Hello, Abil. Apay ngay nga no hanak nga umawag, katang kamatan umawag. Uray text lang ko awan mauray ko kanya. Katawan mo't napatag ngay baga. Linak pa kumustanan. Apay, masakit kaya? Tapno kumustahin ka, Miranda? Kano tang agdit. Ay na, awan time ko.
Masaduta ka rumar. Umayak nga ron ay tabalayo. San? Di ka man umay dito. Ang mga naibagata nga asawa ka. Ay, unay matante kasta nga pa nagsasaom matan. Kituan maik, kan sursuruan na kung alipatan na. Tanagbaawan ti panagayat ko kin ka. Anyo? Ape nga kasta matante bagbagam. Ada basol ko? Awan! Yung talaga siguro asan adata tinaikari para ititunggal maysa. Nagsakit matante pa nagsasaom. Nasakit no nasakit. Yung day tatagpaisaw. Agbrektan. Awanin panagayat ko kin ka. Ewan mo ka nagbasulak kanya na. Ngamimbreak nak ni Abel, tatang. Dayta, ti magbakaking ka. Anya nga ita, aw. Tulungan da, kasari tayo ni Abel. Ay, san. Ikamat mo ki di ti bagim kingkwanan. Ay, sanan. Bay-bay amaw. Ay, agbrektan, adura. Ha? Ay nadinak man matrabakan iti kasta pitong. Diyak kaya't ti marabrabak iti kasta. Rabrabakan kaya. Basta agbrektan. Ta, naumaking kan. Anya! Asino ayang amindeta na kiboyfriend na nyo nanang? Anang i-break kada kayo? Ni pitong. Pinangnamnaman ak lagayam ti awanan bain. Ay, ko na alam na saan ba't gayam. Ha? Asino apitong? Ni pitong atatang ni Miranda. Ay atak ni pitong. Mabay nga imbreak na. Anya? Ni tata pitong? Apay nga men, anak i-boyfriend kayo, ayakin kwa na. Apay da kasaya. Adamat pusok nga gayat. Iso na lang talino ko nakmata. Umagay kat mga anan. Ay, jak mangan. Jak mabisen. Ay, pitong. Ay, ayaten ka unay. Eh, nanang, rabiing. Yung kayo maturugan. Anyat kukuha nyo dito para angan na ya. Jak baturog. Jak mangan. Na. Jak agdigaws. Jak agtutbras. Sos. Ay, yawanan sa reserviti ka. Nagkasang tinapasama kanya. Imbreak nakmot jay ay ayatak unay. Ay, pitong ayat. Ay, unay ang tikastoy. Ay, ayatan ka unay, pitong. I love you so much. Yamapay nga imbreak na. Tata Pitong! Basol nyo no apay ang na-depress ni nanang ko. Ne, tapay. Anyat basol ko di tangay, Abel. Wana! Ta-imbreak yung kanumot ngamin nga awan gab-gabo na. Eh, katsika. Apay nga imbreak mo matyanak ko nga awan gab-gapo na. Alaman? Aha. Ha! Sakbay asungaton nak. Sungaton pa nga umuna tabagim, Abel. Day tabagim ti pabasulam. Sana sak. Jak nga ron ay ayatin ng tinam. Anyat mabalin bugay. Ha? Kasla akla na buyatan iti sanga dram adanom iti daydagundaway gapo iti nakaro abain ko. No amerisa na naimbag, wan pudno. Dakkel ti basol ko tanalabit, ninanang ko tinagdasalan, dagiti nagbasbasulak kadagiti nagbalin a GF ko. Inanandi ngay ko nga rod ti inak, aging ga anak kay liwliwag. Alakastan, tuy pagayam mo, Abel. Magsapol kakit di matan iti kap-kap na kam a babae. Tapno mang bukal kamatan iti bukod mo a pamilya. Bueno, papagayam ditaan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni Pagayam Abel. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script, kanite direksyon ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.